lokho kwenzakale esigabeni engisibusayo ngoChief uGampu yeTsholotsho ukuthi kulomntwana ole 8 years osuke wazithwala. Mina njengochief kumbe njengama-chiefs le-community asikuvumeli, asikwamukeli, siyakusola. Kakukho emthethweni ukuthi umntwana omncane azithwale. Lokuthi ngubani okwenzileyo sikunikela ezandleni zamapholisa, sikunikela ezandleni zomthetho. Kulomthetho ovela osibusayo. Siyakwazi ukuthi akuvumelekanga ngitsho la ngaphi. Izolo lokho upresident bekhuluma ngakho khona lemhlanganweni eEgypt esithi kumele siprotecte i-girl child. So lathi njengezinduna siyakusola lokho kwenzakele, siyakukondema, sivela sikuvumele, asifisi ukuthi kwenzakale. Kuyinto embi kakhulu omelanga yenzakale esintwini kumbe ebantwini esigabeni zethu esizibusayo. Kuthe sekwenzakeleke mina bengingakwazi into zonke zenzakala lezi, kodwa ngahamba ngafika emulini yakhona khona ngapha ngathola kulogogo ozala ubaba. Yikho lapho engathola khona ukuthi sebengilandisela ukuthi into leyo ibivele ikhona, isenzakala ukuthi umntwana wathomba emncane. Into leyo awumele ukuthi mhlawumbe ngabe bahamba kudokotela waqalela khona lapho. So thina mina njengenduna ngithi hayi into leyo impi.